ebufuo ahye empanifuo mu a ba gani enro ne hu ne kedekore na fom emrimri there is time for everything. Bible ye do kwa for na kwa Elisha ni me pese me huru se Afia Pokuaa Nananom otu etoso mienu ewo manhyia ahemfie okọ na mpanifuo yi ede ne bone be che no a tare ko menza nifa so asɛm a Nananom ewo manhyia ahemfie ekaye edi Afia Pokuaa achi se won fa ne musuo enko ebetimi ni sunsanso bi abre ababa yi na brabo a tare ko menza bokum so ebetimi de ohaw bi bisa de ni Kumchacha na eka o Kumchacha o ye hwan adia esi wo ababa wana famu no was a spiritual attack and a second akrana ngasa wonye me na me ka kire onye sese na se Kumchacha se nyame honhom afiri so Kumchacha nyame nim ni ode ye mame ko fa me se Kumchacha nyame wo nim no na ye enti se sofo bi so o pegere ababa wane number it means onu ana sofo na onu omo wa na yi na omo anu bi na epe ababa wane number. So for every year kwa bana bo nyina mase Poku 1 TV ene wori guso a wo hwe na Afia Pokuaa nsensem no enko na wie afterwards say omo free manhyia ba ya chopa na Nananom anyantum Kumchacha prophet Kumchacha kan se bebre se de o mega tita ni na o ensem Kumchacha ka no ani esoso na very interesting wadi nkomo o mi aminu apelo the TV a smart Ghana TV and smart TV Ghana and wasa edin komo ewo Kofi TV nia penin Kofi Admongo ni na say interviews no guarantee bia ma hu dia ono ankasa tika mu a ono so ka ebi o kra o say mema no a na omo share proceedings na ekoso ewo Nananom omo ene Afia Pokuaa nsensem no baby Afia Pokuaa bunku to do na te say ni doggy style na ntia de hwe ti kofo be na hwe Afia Pokuaa damba na omo na you do the do na ono na omo koye de se ono ne bebe wu ana era ni ku chacha be kuriba ade so me na ka prophet na kwa Elisha ba studio e ba cheche nkomo be we sunsumu no no ade be ka kire ye se Afia Pokuaa Asantehene bono na ensem a beto no nya asem ketwa ampa ya hu se Afia Pokuaa na onye okay prophet kayo enti enewa biesisi nya no o se de sai ni ogwam ni atwetwe sunsom nko ma me kore nchai na me twetwe enkomo no na ye hu se de ye enkomo ne ye besi e de afa no ba no kwafo ye be wi a ye de be hwehwemu afa Afia Pokuaa de life bi ho udi answer the better conversation with you koye but problem mo akwa yeah kada ya mo kode adumura era yanko pa so after we ejawo mo efa pa ye de nyamiase ye de nyamiase kobi baba asumdwe nka de wo hwe Elisha yeah the first akwanya iso be chia Elisha emanyina omayi mu ene amaman nyina because Elisha dom ye kan Elisha enye omayi nko a da bia Elisha ka asem bi se omayi bia di ho a me ba ni so okay omayi bia di ho no mo a Elisha me ba eni omayi ne so nti me fa sa akwanya iso me sra sumdwe ma wa wo hwe me aka boso me miensa ana se nan ma afi na kwa wie ye ewurade ma wo mpembo no wa hwenti eto de e den a ewurade nkura wo mu no won fa ye nyina ye ntwa afi asumdwe mu covid ya babiem na de meka said de wo hwe Elisha bia ne se prewuti before wo be ye wadwe se wo bua wo bi no nyafa pema wo gina so ansa na wo bua wo bi okay so wouldn't be gina so a emwa wo bi because seven se wonsa enso wachi adware a yenkudware wo bi yes okay yimpa my ni mfeju be dias udin Ewurade okoji aman edi udin kutala bi ona mefrew obi nte sew fa me so kasa chiri wiase ene amaman adom no nti amen amen yewra sunsum ni eni sunsum nko yes nipa bia okra yes so wo Ghana so wo akwantu
na se ye kasa obi kra awra ho a yes edie ne masa ade ne ba na kwan be so na saa nipa no ne kra awra ho no obetime nya bi gye de ama ne kra bi Gofi me da se de di nkai ye kasa obi ekra awra ho a ade a ema nipa wo kra awra ho ne se Kofi uwo sika uwo bibia ne so aso wani nyi wiase tie me ye kasa obi ne kra awra ye den aho utimi wo se e kan de obedie nko a obenya but unyo okay asa wote won ma asa adwen no niema anyo okay ma wo e o se numaduru kra ne wu na esa wo se nipa no o kra enenam yie na etoso biem womo a etai eye won ho bone pa eye womo a spiritual ye de abanka ba abu won sa ye fe ne hankofu saafo no ene hye wo ho akomfo saafo no ene otimi to aduro no wanom no wawu saafo no ene otimi di tuo si wo no ane ho so no waku ne ho nti omo de ya ne ho na mani o dabi spiritual no ko bi ye do watu afiase enti on de wo ho enti untumi nde wo physical honam famu no untumi nde wo ho obi ase enti de ba utumi ma ni se kun ho nensa nti onipa biara otimi ade aduro tu nanum enom se wo wu otimi di tuo hwe no se wo ku ne ho otimi ko fa ahoma hye ne kon se ni obi aye nti oku ne ho no enye obi ntia but eye ne so ne kra no ya kekere no isa ni pano ne kra eni ahoto nti eye easy say obeku no ho no waye ofiri biase sa to me no your friend no commanding spirit or your share to me or share wo so kum nipa na wa nku nipa wo honto or share wo so say nanti free kumase konkran wa nanti an konkran ya wo honto sa to me ni control nipa mebre wo biase mu omo na dia bodamfo nam na message no obehye wo na wo ye enti ye woni pa bebra e hye Elisha to bi di ba e hye ne se one ne ba pranda one ne ba na ne honto no to bi di hye ne se one na dwumam na pra ne secretary da one na ne honto no to bi di hye ne se ontwetwe ne ho to bi di hye ne se onye niema basabasa se wa anya sa de no a ne ho nye den honto no sa ni pa we ne kra enye se nti dako ebe ni musa numaduro ne wu no oba numaduro ai den egu da no dako ebe ni musa fatuo hwe wo so odi tuo hwe no so pay no atu waku no ntu yo obi a wo hwe na kwa Elisha na o ko sa situation that is emu a ene Elisha nkasa ansa na de emesi ai den esi because a brain ni ho manipa yes sa ni mani na otu ase de manipa or how biara wo mu ene na kwa Elisha nkasa kofi we are simply force bibi ankoka papa enye grede na ansana American so ebesiri trase no na wodi asase aka kire no kofi ye wo onipa epe na so onipa pe bi aye bone da bi Elisha ka say me say nipa nye papa nyame na ye papa because before ebe ba obi mu say me che wo bi ade no na eye nyame na aka na koma se wonye papa nti asase we so no nipa nye papa onipa epe bia eye bone di onipa epe se wode ne pe eye wo wiase bia no eye bone yes nyame nko a na ye papa to wo hwe Elisha obi ayo papa obi aboa obi ehu mobo eye nyame ne ka nipa na koma nipa ntimi mfa ne pe nye papa yes ye wo nyame music aduro Govi yes because I na go for ye wo because music aduro akwan ni nya na eye se be kwan bone na pass music na e friend music aduro enti bisu bi bisa se de be obi ti be no on the person obekọ ma alam nchen obekọ o nchen na nyame music aduro ho dia na obekọ nyame music aduro no church obekọ abonte na bi obekọ akotwa moja bi ni ade bi ebi o Govi ye ka se sikaduro kra ye de
sika eye tumi eye honhom entena tie me banyansafo ntie Elisha sika eye tumi eye honhom entena okay kofi mi sika nyeden entena o sika bi ha sika bia kofi tam sika no ma mi pedi famo sisi mo yo sha Elisha hweme we sen tense kofi me se ade we eye tumi eye honhom entena dia wo sha Elisha bia beka ya mu se wodrum fie bi te say 25 years 30 years na kofi 1 week on san kan we bia wetumi ewu afiri biase 1 week se sika meto ento onsem say that wetumi ewu afiri biase die nti a me sika eye honhom na eye tumi na entena no kofi sika ntena wo ebetimi abase sika ekura ni ye koyi free banga na ye new one no ye yi no tamale nipa o so sika we mu first one eye tamale e mo yi sika ni free bang na me pato ahaye ananti abedu kumazi ahaye kumazi enti sika ni tena tamale de bi antra o sika ni tena tamale de antra sika eye honhom ye tumi enti entena sika we ebetumi akiri omayi mu nyina na asapo sitamale eju obi ko yi sika wo tamale odi afoka e wo tamale e ko nkran sika na akoduru hin akoduru nkran obi wo nkran ono so de ono ye hesa sika ya sa akoduru nsem odi afoka wo afrawo sika na akoduru hin akobo tareji sika no e free tamale e temu kumase temu nkran ase ko abana ntisa de bi ko ti ase enti sika ade e fere sika eye tumi ye honhom entena sika ni atena se sika e wo dwumadi that is the reason I say sika but ni nyina hi ye den eye sika na second sika ye moja de me sika ye moja ne se kofi moja ewu a nkunimdi ama okun bia ni hono mu ase moja ka ewu ama nkunimdi etimi ye den ewie peye hwe owura na ye friend Jesus Christ a oye wiase nyina age nkwa ene yedi na chi se Kristo wanhwie ni moja ewu a ka wantimi enye ahini mo hene nti ade bia na ewie peye ema ote asefo no eye moja etuma buzo asem ubetimi se ye kesika asem na de moja abade ama musa moja ben ene ye di pesika Gobi emoja ya si o next moja ben wo se de wo ke wo di moja wo se bi to ni ta be pato se de be bi pa na o so na bi no pesine ni wada o moja ben ye di pesika Gobi 7 e fa ba bi no na ye sikadura na nka ye de odasani na ye den eko betenne ubetimi de abrodoma akwa adesre no wo sikanyem okay the kan abrodoma aboa no ye fita ubetimi de abo adwan agina e de apresika sikanya eye honhom e sunsunfre ntime na kwa Elisha sikasem ne ho aye den amawo na wo frɛ me Elisha e wade e wo se me de abrodoma koye nsuo koye wo nsuo mu ye den e de mawo okay na bi gina wudin so se tumi bi na akata wo hyebere so tumi bi na abua wo yie so a ekoye de wo se me ye na wo so bebie enieba biara afiri wo nsa mfie bi achi wo besa wo nsa betumi ayere asa aka wade nti kofi obi ni ho mo a waso sika mbe 20 years a woni fapem e fapem wo oni do bi enya sika na okosofo ani ma sofo ma ne yeden obukutoje no wo de wo sra yeden egbo no so so o sra nyame nsam ni hira yeden e ya ma na so so obi enya sika na ye twa abrodomati na ye di twa ne ho hia ye be ka se eye bone
Ane nga say ebone. Sa ni nkofo beka bi. Bet. Ni wie yero ene ne papa mu no. Nke ye sa na nketie. To nkofo say nyankoma de ya say sacrifice bi asabi mfa nyame kwa. Abraham okoba afode amanyame na nkode de en. Ba jode ne ba Isaac na nakeko. Ene eko dane. Ene nyame ye say okay untumi fa mu ma me ame ma ode obeti. Enti eno na ya abosomsem. Ene atobi obo kana. Eno de ya abosomsem. Kofi Bible say ni dia me man ni munti. Obayira. Je me don't ya see. Ewiase abrabo no eye honhomsem ana se be honhom so ye nte na se. Okay. So wo pesa wo te honhom ase ya enye possible. Yeah. Because onyame obo ni wiase no nyame ye nte nyame ase. Nobody. Enti wo hwe na kwa Elisha ne sunsun kani bi enni wo wafa enni wa brabom wonni sunsun mu agya bi tai wa brabo atia ene Elisha ndasa wo. Okay. Na said the old boy, but you say the canal panel. Too quiet, share. But you are bravo to that here. One of them will be a trouble fee, and the why was less left for. What would be probably one more boy who will be a new way, or be the bonnet that was here. Oh, you'll be a washer not while Elisha, in Kratasan, the wire day, a Juman, I will pay the wind be, or be, and the one to a same when you are by a man, the court issue. And then quite like Shankasa. When you bear my own DSC and now bear my year Juma. When you're back, then the Biaba Wako a Jawo. So what that is soon Bonnie been Wabedanajo. And then quite like Shankasa. Now, if we are say Papa Yeshia, Bonnie Yeshi, the Bialisa make us say, we say, and come in. Now, what come here, I mean, Fancho, because Christos who you Yamia, ne Maye Dinkai or Banisu Guama. But the Maya tossing me, you know, or Bunny say I will not be. It means a coffee, and you be now by oh, and yes, you know why Unipa. Only a drug word, the enemy, and then Yamia don't have the PS one the who yet would get the enemy. And this Yamia, I don't know what the PS when Yanika will you. How be dear? And you be beyond the check. And your money beyond only put the same house mediate. That Poku. When you win a right, and you bear next time will be because Jayo, the damn year you crowd find a day, and Chemi. And you won't crown all your papa for heaven, because such a benyan some floor. Ho, a cum lipa. Where I am, my dear mediache, where I am, my dear mediache, main castle for money in Joe. Then Bonnie knew what not of it. And you know me, come we. And to walk by ye, the who will see bread. Would you be our share not quite Elisha? Would you quiet check? Pray to be our shas here and not come with them. Would you see cash here, you may be more, and then you may have bassa and Elisha and Cassa. I saw them and Yakobo, but I was you. Yes, also work for but I was you die. I saw them and Yamia, but I was you. I quite Elisha and Yakobo, but I was you die. Osama na Yakobo mi wayo alabina boafo da wasio dai Osama na nyami aye da wasio alabina boafo da wasio da ye Osama na nyami da wasio wosusu boafo da wasio da mi nyami aye Osama na nyami aye da wasio alabina boafo da wasio da obi nipa ma wani mmere the wiase abrabo enye di kan yes I was a prophet na kwa Elisha na ode na bi ehie in fact to the one no kan sem na ntimi hwe ne din e wiase na ye ehu niema bi oni ye dwuma ayeye ye ehu niema pa. But I told you no cancer na muti tunia mamu say say papa wo nsusu wasam because enye nsem bia no bia bitumi akire but ono de we tu no monsi wo say enam say sunsun de bi adwumenti obekire wo nyime wo wate ase na de otimi kire wo ma wo te ase no on na wo kwan say obegu afiri o ha ne ma ne bia onamu timisraw fa number no eda so no eye ne number
ene ne twetwe nkomo how amane da dwene kwada na esu amane ade bia wonam bia wa wonti asese nipa no atwofa ne friend me say oye nipa te se wa but difference we me say honhom e de me ye adwuma asa sunsun na de me ye adwuma no obeboa wo ama how ene amane no eto atwa na so seriye abeso afuma fa de number ne friend no de bia be ka me busuwa etwetwe nkomo na sunsun nkomo ade ye die Robert Karaji wada umma mamu musa yes adia emma nipa ejire man so tie adia emma nipa ko dan kete so anyame ahihye se esumba obi anam ono ko ne ontumi nda obetra ne kete so adwenia bible no so ne ka se yentumi nyine kwa basafa entwa etenten so fanetia timi pa cho obo nam adwendwini mu ena eyese onu potential oni pa sa dwendwini ne ba obedwene sa nkofo no pa cho wadauma die sunsun e de ta o machine kwa ba se be fa so a obenya sa ade no ho komasibre edin kai no me da wase so mwe mama ntuye okay yes Kofi edie ne bema obi bedwen na okọ ne naso kra wontimi nyeden enda Kofi onipa biara edu anadwo da suom na wontumi na wo kete so na ade achi oda asa wo ho hyehyew oda asa bibi gina wo so oda asa obi pewaku oda wo so da ye basabasa oda okata wani a na wate wani wontumi na bie sa nipa no sa meka na meka ni yie mu a ida se obi di wagya anaso se ye fra wo kra e wa hwehwem okay tie me onipa biara mo da najo na untumi nda wa utimi tra mpa so a wo dwen untumi hu ade a dwen a wo dwen so a eni nyina so enye ba ku nyamienu da bia wo dwen saa so dwen a wo dwen no eni papem o say di pay na make asa kire wo ida se obi bi wagya ana obi ye fra wo kra wa hwehwem onipa bi a woto no na oyem ahyew onipa bi a woto na oyem ahyew ubetwa wani na obi ani ho obi a wo hwe na kwa Elisha wo so da no bi di ababo sisi efi obesi na usisi unni ahoto obi a wo hwe na kwa Elisha wo kotodwe why operation fibroid why ba ko why mienu why miensa ekọ na aba sunsun taye kire obi a wo hwe na kwa Elisha yale slope adejo wo fa obi a wo hwe na kwa Elisha wo fa yinsan na asai adie biara aye daden ama wabrabo na wo hie sunsun kani ene na kwa Elisha nkasa wate na mpanifo se ekuro bi wa na kuro bi so yeden eto aso Kofi nipa na me nipa ye bone yo yeah obi on mo dana jo wontimi na obi o dana wo hihye no obi timi ebo nsuo nyo na just aso still enanye den ema obi ko dana jo kura na osuo because of daye bi a wo soso nti o kata na ni kura mpa na osuo ntimi kata na because o kata na ni re vision ne ye den eba obi a wo so daye hu no maame no obusuafo bi awuo enye Bible say atiasefo ne awufo ye den eni twaka nti wo dana wo soso daye hu no wo bu awu a it means say wo so ye fra wo kra afiri bi ase akwa samado ti obi a wo so daye hu no obi a wawu obi ye ne Elisha nkasa obi a wo be so daye na wo nam nsuom obi a wo be so daye na wo didi obi a wo be so daye na wo tekam obi a wo be so daye na wo gina park so wo nam afuom wo abrochire eso be so daye na wo Ghana ha wo abrochire eso be so daye na wo sukum wo class 1 enye daye pa o so daye na wo siatu o so daye na wo te toilet so o how biara wo mu no Elisha se frɛ no na agra honhoma wo de me nam no on kasa ma wa brabo okay ba me fa on social media kakra okay na sente mo me no ye video bi na wo ka Afia Pokuaa ho asɛm yes ye ekotsi ye wo banhia na o ka se asante sunsum ebe ha ababa wa we pa yes so wan hwe ne ho yi a o de saa na asɛm kase aye ne aton yes na asɛm na chiro ye hu se prophet kumchacha
and so kasa bebre o ye interviews ambasi tie Kumchacha de ne kakra bi ba e ba na obi so ase bebusuafo ye tie Kumchacha oni mi nua Smart Ghana TV bi nya pem e na twetwe nkomo ensem o ka ni tie kakra ye mra me wie e wa se ebufuo ahye empanifuo mu a ba gani enwro ne hunye kedekore na fom emrimuni there is time for everything musi su dua se onfa no menko obedi na ti saa etina make say ade tina wo kasa nya hwe wonji wo mu tumi ni dia na masa tumi mo de kasa asem all power belongs to God. All power belongs to God. wonji ndi se beti Masa, listen to me. All power belongs to Jesus. All power belongs to God. Robert enti Kumchacha asem na o kan enie utie me kura ka me ese sebe mprabiasa nananom se mo bokaye se bia nkofo si musuo bebi oba na kire ya ade betumi asi yensi nko ba bia what you say but on you feel say tema na omo kon akuku da wa kese kura akọ nananom anim ne da ba akọ na omo bitu o ba sa akọ ababio na acho pa fofra ba oda mo asebe na o kan into bible ni hwehwe mu bi na fe Kofi me da ase edi nkai no Kumchacha oho Debi Elisha ka asem ni se Kofi ye wo bone a edi nipa ko wuo na ye wo bone a emfa nipa nyeden enko wuo okay ebi ne de he Kofi se wa ye obi ade na wa pa na chew na odi a chew sa bone no mfa nko wuo okay but we ye obi ade na wo pa ne chew na wa mfa nchewa bone no odi ko wuo na se o para cho ba ko bi enu mi ensantra so no wo se why you afọ mu dia still na adbe ko ensa de ye wo nyame agya wo ba wo sonsonko aha nti de mi ensa so no e na be kire nti wa ye ni nya na ni ba so va jewe se wa ye ni nyina kadachie ni se wa ye den wa ye okay na so ade ba ko no se awurade so wo ye nyame a omfa mfiri so no de aba wo de fa dipa so no crap enti bibi bia ne si wo nipa brabo mu atiasefo asase so bia no nyame de fa wo bi so na atibi aye nyame epe. That's the reason why it's our phone will be no one fan chew, I will go at and wait. But all the child, the hour so the child. You make what you say. And then the son will be to friends who will be as a Yama boy, so will be fair to for Daniel Trout, so soon in Yano. What is anybody? Or the Yama boy, so be fair to Daniel. Ah? It means say bibi eden okay na me de me ka say ba wie no Kumchacha matie ne nzem bia ogenga ade mamu za Kumchacha say ade kum say wo kire wara baby I said there position now ye nkofo ka say be doggy no ho asem doggy star na oye ade ono di eche ne be na tie sa asem no eye ono ana yo nkofo asofo e de be ka sa so papa bi e ni hono mo a I don't suffer body. Na se Kumchacha say nyame honhom afiri so Kumchacha nyame nim ni ode ye mame ko fa me se Kumchacha nyame wo nim no enti se sofo bi so o pegere ababa ne number it means ono ana sofo na ono wo wa na yi na omo amu bi na epe ababa ne number Kumchacha nyame enim no e na me ka bi em so say said ye yes and ofo play Kumasi to Accra na 4,000 me who 2 interviews bi Afia Domani we ya oka 4,000 mpese mguza Kumchacha 4,000 no e say no chena na onya samsam ne ka 4,000 what is happening now no adia esi wo ababa wana famu no was a spiritual attack and a second Accra na ngasa wonye me na make catch ro onye sese oya nke beba ni say the who can so onya chire mu kakra ye na onye no obi oya nke beba ni say ya na that's the question say me suban na nya na say me say onye e kwai bi so no kwai bi so sese onye sese e no nya ha asem esa ha na aka me kasa for spiritual side me nka ho na from na say susum no onye me say kwai bi so no ababa wa na nkasa no onye na so wi ase tumi e woni di so okay je me ka won ti ase e o fun ha no wan fa nchewa o ba fun ha o fa nchewa okay
enti dia wo ye na de no a wo de che wo ne nkyere say ade che ye wo ye obi foforo ade a wo de beden wo de be che no to me e wo ni diso okay enti me fa sa akwa yi so e kasa kire banyansafo se onhwe na kwa yi okay ne wiase ni obi nima obi kire ababa wa na asɛm America sisi ye no e kwai bi so no na kwai ore ye hwehwe mo ni enfensi okay one we so busa say Kumchacha so mbesa akobio akopacho Nananom beji atuma na omo ntu ebio o se Nananom sem na omo ka na nkofo se ye musuo bi oba na chi no enye hwe ebe ye hwe ara enye hwe sa de mo mienu enye ne nko Kumchacha na ka sa asem Bible ye no kwafo na kwa Elisha ni he say me hu say asɛm a Nananom ɛwɔ Manhyia ahemfie ɛkaayɛ edi Afia Pokuaa akyi sɛ wɔmfa ne musuo ɛnkɔ ebetimi ne sunsansuo bi abrɛ ababaawa yi na brabo a hware kɔ me nsa bokum so ebetimi de ɔhaw bi kofi manu siya sabusa bi o se bisa de ni Kumchacha na ka o Kumchacha oyɛ hwan oye hwan Kumchacha oyɛ hwan ne so ɔno ankasa nyame wo huma firi ne so si Kumchacha oyɛ hwan ore ye bi second time ni had Bible ye no kwafo na kwa Elisha ni me pese me hunu se ababaawa ye friend Afia Pokuaa asɛm a ɛkɔba ye wɔ Manhyia ahemfie a Manhyia ahusuo ɛnkɔ asɛm mpanifo edi wa no kan ye betimi de ɔhaw abrɛ ababaawa yi a kare kɔ me nsa nifa so ebetimi de ɔhaw ba ko ni so ne manu si ye so wa ni si ba ko me bi so o so mbesa akofo the second time na Bible ye no kwafo na kwa Elisha ni me pese me hunu se Afia Pokuaa se obesa atu anam obiem ɛwɔ na kyɛw pɛ yi hu a kare kɔ me nsa bonkum so obesa atu an wa nkoko akahye e be chi Baby, yes, Obako. It is a young shese. na na ya tu Over the check some punch. We are not covered and for the black is here this evening. Yes, about the hour like and I ever. Bible ye no kwafo na kwa Elisha ni me pese me hunu se Afia Pokuaa Nananom otu etoso mienu e wo Manhyia ahemfie okọ na mpanifo yi de ne bone be che no a kare kɔ me nsa nifa so se okọ na mpanifo yi de ne bone e be che no a kare kɔ me nsa nifa so se omo mfa ne bone enche no a kare kɔ me nsa bonkum so se omo mfa ne bone enche Mapon patro de pon ne nko Obi de ni sia wie ade ba ko ne se ewi ase mpanifo se o de agya kwa a ye nyae wo kwa na untimi mfa ani hahaye enko aprinkensma ifie na kwa Elisha ni Bible no kwafo ni ohaw biara wonam se obi bi na ayera opese ohu de ofaye obi di asem ato obi so opese ohu asem ni mu no kore akwanti osem bi na wo ye nkrata opese ohu se nkrata no wonsa beka ana wonsa nka obi di nyinsen abehyew opese ohu se nyinsen no eye wo dia ana enya wo dia oye obi a wo hwe na kwa Elisha ohu ni pa bi afiri mu opese ohu no owuo no ase ohu oba bi a opese wo kɔware no opese ohu so oba no oye boafo anyame ayi no anase oye oba obehaw dachi bi because you only pray ba go fi otimi ware within 1 week 3 weeks oba no se me wale bi na be ma wa mo aboka to ogu kwa nti adie biara opese wutu hu anamon na eye yie ma wo na opese hu no kora ewo mu no ene na kwa Elisha nkasa media nhira wo na odi wondi ne yie ne number le da so no fa ne friend se ne waka no ha ne amade bi a kyerɛ so a uhunu a nyame tumi ho so bɛboa wo bia e ka no ba kyɛw edem de ni ko bi Poku aya asɛm bisa ana Bible no kɔfo obusa no emefra bi ni matem ba kyɛw anyame na me yoye me ka kyerɛ asɛm ne yetiawa nyame sɛ do tɛ de kyerɛ besa no wahia akramu Poku TV.